الحمد لله على نعمه وآلائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتولدني الله جل وعلا كم الله تبرئ ونيميرين أورو نيما مورو نيما أورو الإسلام دينك الله جل وعلا سبيك مكو يولو دينك توتا هاي غوتو باتوتا الله جل وعلا قويتي دين سونا الإسلام سونا أنتجين فدي جبل مكو الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى وبي إن الدين عند الله الإسلام وإنما دين كان الله جل وعلا وأولو الإسلام بل كان الله جل وعلا وكان بيرني كلام النتو كريمكم دينه وهنا أولو الإسلام الله كان بيرني وانتجين بيرتقون كأدنا مكو يتلا هرمكو وبي كان الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلا نقول دينه وقرر الله جل وعلا وهنا قول دين الإسلام الله بي وجبنت أنتجين دول مكونغل يوم القيامة أنتجين جيوت إبرد قبل قول الإسلام والله جل وعلا ندي الإمور كدينا مالك أورغانيزاسيون مورو كدينا تدوكا كدينا كتوات فياك مودن هنو موني ها كتوات بطو واما تاتسكادي ورمالي كان الله جل وعلا وكنتي دنلاد صلى الله عليه وسلم ندنو إن إكادو دينا وان دنلاد ندي إن إنيما ألا قرد مونو دي إنيما جمكولين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن نيما أنكو هذا واريو هاتي مجد الله جل وعلا نينكو هذا واري هاتي دومين نيندي وكونو يقولوا الإسلام هرين وقولوا الإسلام ودينا كان دهور ما دينا جوكودي ودينا دوغنديران
ko diina nene goto yagal ko diina yurmondiral ko ɗum waɗi sinelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maka arrahimuna yarhamuhum rrahman irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi lsama nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maka yimɓe yurmeteɓe ɓen ka leydi allahu jalla wa ala joyi yurmede on o yurminede nelaɗon ɓe watti ɗon yamirore ɓe maki yurme yimɓe ɓen ka leydi allahu jalla wa ala wonɗo on ka kangu o yurminay on kadi ko ɗum waɗi oɗo l'islam o wawata yahude si wona hara himo mahi e principe ji ɗi anndanɗa hoore ma tugale ɗe anndanɗa hoore ma noddita gon ka diina ɓawoɗen ɗon tugale ɗum ɗon wawata jonnugol ɗon tigi nema oɗo l'islam mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddege muɗum nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓawo ɓe nodduɗen ɗe ɗeɗo deɓe ɗe rewirten allahu jalla wa ala ɓawo ɓe ekkituɗen ɗiɗo golleji moƴƴi ko golleten ɓe makani en wonde en wawata hewtude ka allah tawa ko en yiɗaɓe ko en yallaɓe si wona tawa en yiɗindir hakkundeji meɗen en yurmodir hakkundeji meɗen en wallodir hakkundeji meɗen qaida aran on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mati la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nelaɗo ɓe maki hay e goto e moɗon gonɗinal timmugal ka allahu jalla wa ala ha sanga o yiɗani siɗɗo makko ko yiɗani kon hoore makko e qaida ɗimmo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wallahi la yumin qila man ya rasul allah qala man la yamanu jaruhu bawa'iqa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki mi wondiri allah gonɗinal timmugal ɓe wondiri laaɓiji tati kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha sahabaɓe ɓe landi nelaɗo ko hombo wonɗa wolude fi muɗum nelaɗo ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam kala on tawɗo kawtaljo makko wondiɗɗo makko on holnaaki ga e boneji makko ɗin e hadise goo ɓe maki hadise selluɗo ɓe maki almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi nelaɗo ɓe maki ko wiyete julɗo ko kala on tawɗo julɓe ɓen no hisi ɗengal makko ngal e juuɗe makko ɗen ɓawa en darade ɗeɗo tugale ɗiɗi ɗum ɗo wawa en hollude wonde ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam landano kon ko honɗum ɓurata naatugol yimɓe ɓen ka aljanna wonde ɗum wawata yaltugol e nder ɗiɗo piiji ɗiɗi aranum ɗum nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe landa ma aktharu ma yudkhilu nnasa aljanna nelaɗo ko honɗum ɓurata naatugol yimɓe ɓen ka aljanna nelaɗo ɓe maaki piiji ɗiɗi ɓe maaki taqwallahi wa husnul khuluq koko wiyete kon kulol allahu jalla wa ala e ko wiyete kon jikkinorgol jikku moƴƴo bi mana a wonata neɗɗo yiɗaɗo ka allah a wonata neɗɗo hewtuɗo e martaba mawnuɗo ka allah ha wawa sifitorde ɗiɗo ɗiɗi wiirira ɗiɗo gaɓitanji ɗiɗi gaɓital aranol ngol moƴƴina hakkunde maɗa ni allahu jalla wa ala ko ɗum wiyete taqwallah reenuɗa e ko allahu on haɗuma kon toppitoɗa e ko allahu on yamirma kon sengo ɗo gaɓitolgol ngol wiirirta fi yawgol ka allah koko wiyete ɗum husnul khuluq ko moƴƴugol oɗo jikku sanga moƴƴotoɗa e diyaɓe allahu ɓen ka hoore leydi allahu jalla wa ala o hawtindirani en ɗum ɗo e aya ka qur'ana surat ali imran o noddi en faade e natal aljanna e weerugol werdeji ɗi tawata sa naati e majji ko a luttay ɗo neminagol e majji abadal abidin a weeɗetake a ɗonɗetake a nawnata a holata a somata a surota ko a miijota ko a anata allahu jalla wa ala wi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ستوني ينداري أولو آية ينتوي الله جل وعلا هينو تنتني كو أنباج مكو ندي إنكم فادي مؤمن
wonde naatugol aljannaji makko ɗin kanko Allah heɓugol yurmede makko nden e yarliye makko on gasata ha neɗɗo on sifitora ɗiɗo jikkuji ɗiɗi aranu ɗum o moƴƴina hakkude makko e Allahu jalla wa ala ɗimmel ngel o moƴƴina hakkude makko e tago Allahu jalla wa ala ngol Allahu o wi wasari'u ila magfiratin min rabbikum yacce faade e yurmede faade e hafranal ka jooma moɗon bimana ɗiɗon faalayo Allahu yewta on bakkatuji mon ɗin are wakkilo ɗon tinne ɓatte Allahu jalla wa ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allahu wiyo en yacco ɗaɓɓugol ngal ɗo hafranal makko e ɗaɓɓugol ɗiɗo aljannaji makko towuɗi nde o naadata en ton o werna en tawa ko en lutteɓe to abada laabidin o yilti kanko Allahu jalla wa ala o sifi ko honno ɗiɗo aljannaji wawata heɓorde Allahu jalla wa ala wi alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra sifa aranum mo Allahu sifitori diyaɓe heɓayɓe ɓen hafranal bakkatuji maɓɓe ɗin heɓayɓe ɓen naatal aljannaji Allahu towuɗi ɗin sifa arano on Allahu on sifitori ɗe nafkugol jawle maɓɓe ɗen alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra ɓeɗo yimɓe naftayɓe jawle maɓɓe ɗen saanga sattende e saanga hoyende kammo koɓe ɓe maaki ibnu kathir rahimahullahu taala ka deftere makko tafsiru lqur'ani al azim o maaki wonde sa ndaari oɗo aya qur'ana mawɗo a taway Allahu jalla wa ala hakke ko tawata ko nafkugol ɗeɗo jawle dépensugol ɗeɗo jawle hokkugol ɗeɗo jawle fi laawol sabilillah laawol diina Allahu kan hakke ko welata kon Allah Allahu on ittintinali hay e gooto e jiyaɓe makko ɓen fi sarra'i wad-dharra yimɓe nafɗayɓe jawle maɓɓe ɗen e saanga sattede e saanga hoyede bimana ko neɗɗo yaajiraɗo Allahu no firtanma arsikeji ɗin Allahu no okkorma jawle ɗuɗuɗe ƴettu e jawle maɗa ɗe waɗa beru maɗa on finansa kaɗo diina Allahu jalla wa ala finansa ɓeɗo jiyaɓe Allahu jalla wa ala wona a yaajiraɗo wona a marɗo feere ko a wonɗo hoccitade ko a tampuɗo ko a ɓittiɗo wota ndaaru tampere maɗa nden maɗum ɓittede maɗa nden maɗum sokolaji maɗa ɗin wedditoɗa e nafkugol jawle maɗa ɗen fi sabilillah Allahu wi fi sarra'i wad-dharra ɗum ɗo ko gollal ngal yaccorta ɓattorgol Allahu jalla wa ala fiyo o welema o okkama foɗari ndi o foɗini ka fuɗɗorde aya ko wiɗo wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna yacce faade hafranal Allahu jalla wa ala yacco ɗon faade ɗaɓɓugol ɗiɗo aljannaji Allahu jalla wa ala yetti kanko Allah subhanahu wa ta'ala o neyi en nde o nodduno en faade nafgugol ɗeɗo jawle e ayeji heewɗe ka deftere makko teddude o neyi en ko honno ɗeɗo jawle woni ko ɗe nafkorte ko hondetuma Allahu jalla wa ala haajete e sadaka maɗa mo ittuɗa ko hondetuma o jaɓante dokkal ngal tokkuɗamo ko hondetuma o mantete o male saanga waɗanɗa kaɗo dini Allahu jalla wa ala Allahu wi ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard Allahu on noddi en wonde ko yen nafku immorde ɗeɗo jawɗe ko hokki kanko Allahu jalla wa ala e gonko yaltinani en ka leydi immorde e ngaduuji immorde e nemaji kono haɗen hunde wotere o wi wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tukhmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid Allahu on jalla wa ala o wi kono si tawi woni on ari nafgugol ɗeɗo jawɗe moɗon wota on suɓu ndaaron ko ɓuri jasude kon ndaaron ko ɓuri fannude kon ndaaron ko ɓuri kanude kon tawa si tawi woni nde ɗon hokka ɗum ɗo hara hiɗon munni hiɗon hujji ma ɗum onon si tawi woni on okkorama sifa ɗum hay si tawi on jaɓay kono taw fondoji monɗin hino ɓitti jite monɗen hino munni hiɗo yaɓi oɗo sadaka Allahu o wi wonani woni ko hokkirton Allahu jalla wa ala kadi idan ɗum ɗo ko needi ndi o neyi en kanko Allahu jalla wa ala ka nafkugol ɗeɗo jawle ya ndaaru ko ɓuri mawnude ko waɗana Allahu tabaraka wa taala ya ndaaru ko ɓuri moƴƴude e ko matta kon e ngaɗuji ɗi Allah neminma ɗin waɗana ɗum Allahu jalla wa ala ko on tuma Allahu o weltoto o yilti kanko Allah jalla wa ala e oɗo aya goto o hollima wonde no wasa sa wi'ama ya ndaaru ko ɓuri mawnude
ko makka ko waɗana allah ya ndaaru ko ɓuri ɗuuɗude kon e jawdi maɗa ndi waɗana allah no gasa sikkay si a dépensi jawdi maɗa ndin fof ndi lamna e nder ɗum si a dépensi jawdi maɗa ndin ɗi ɗuytoto sa waɗi muyi jawdi maɗa ndin ndi lamnayi allahu jalla wa ala yewti en ɗon ko wi alcheytanu yaidukum lfaqra wa yamurukum bilfahsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla oɗo cheytan nde ɗon nafga ɗe o jawde moɗon wata on jabbo o foola on wata on jabbo o ɗowa on wata on jabbo o addu o yeeso moɗon si tawi woni ari fi ƴettugol jawdi maɗa ko yanganiɗa ko tampanɗa ko yani ko ligganiɗa duuɓi heewɗi cheytan ala wiyama koni waddoyi wota ƴettu ɗum ɗo fof andu to tampereji ko wonɗa tampude o addanama sifaɗi no piiɗi o fodama fodareji goɗɗi allahu jalla wa ala wi wota on ɗofto cheytan bandare hafranal allahu ngal ngal ko fodi on wakkilano ɗon yani ngatton ndin ɗon fodari fii on heɓu yammiye makko o kanko allahu jalla wa ala sahaba ɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nde ɗeɗo ayeji alqur'ana tippino ɓe daari ɗum ɗo ɓe faami faamu mo anndanɗa hoore ma kono allahu faalirano yo ɓe faamu kono woni no ɓe faamiri waɗi ko wonno symbole maɓɓe on ko wonno chi'aru maɓɓe on kamɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wi'ugol sami'na wa atana min nani min jaɓi min ɗoftiɓe arano maɓɓe on ɓe ɓeyɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴetteten misal e muɗum fi faamugol ɗeɗo ayeji allahu jalla wa ala mawɗe e wonɗen janngude enen tigiri bimɓe kikiɗe neɗɗo gooto nenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yahuno e gooto e haswaji maɓɓe e hare goote e hareje l'islamu ɗen ɗum no wona haswatu uhud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti woni ɓe haynike ɓeɗo heferaɓe ko ɗuuɗi kon ɓe haynike julɓe ɓen ko fanɗi kon nelaɗo fuɗɗi janngugol ayeje qur'an nodda ɓeɗo sahabaɓe wakkilanagol kaɗo diina yoɓe anndu hande ka ɓe dari ɗon ko ɓuri mawnude e ko ɓe hokkata allahu jalla wa ala ko ɗiɗo wokkiji maɓɓe hanenaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki kala neɗɗo waraɗo e ka teren ɗo ɗen tawa on tigin no fewti wona o huccuɗo tawa on tigin no ɓattade wona o wonɗo dogude nelaɗo maaki joddi makko ni ko waɗata ko natal aljanna ko tongata mo natugol ka aljanna ko nde fure makko o waali ko maydan ɗo ka teren ɗo sahabajo goto no ɗon himo jogino tamaroje o ndaari ɗeɗo tamaroje ɗo jogii o yaltini wonni yo ñaamu heña o wona neɗɗo attotoɗo okkugol allah wonki makko ɗi ka teren ɗon o yaltini tamaroje ɗen tawi ko tamaroje jeego maɗum ɗe jeɗɗi o ñaami tamarore aranere o ñaami tamarore ɗimmere o ñaami tamarore tammere o ndaari hebbide ɗe moyi wallahi simi woni haa mi lamni ɗeɗo haray mi tongike natal aljanna o buɗi sasa mum tamaro kum o waɗɗi kaafa makko kan o suti heferaɓe ɓen o yolli hakkude maɓɓe o soppidiri e maɓɓe haa ɓe taƴirimo huyre nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti ɓe yimo nde gere o lannuno nelaɗo maaki fewndo ɗo ni siɗɗo mon on himo ka nder aljannaji allahu jalla wa ala oɗo honnumo waɗani allah koko ɓuri mawnude ko allahu jalla wa ala okkimo kon kiiɗo onki makko o sakkiki fi sabilillahi jalla wa ala immo e maɓɓe ko sonnajo goto mo ɓiyeten misal e muɗum hiɓe ɗuuɗi moƴƴa on ɗon ko addinɗo cellal makko ngal o suɓi aljanna allahu jalla wa ala e dow cellal makko ngal ñande warno kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi sonnajo on himo mari nawnare faɗɗagol o yanayno o faɗɗe so faɗɗama o wirtoto hakkundeji wonɓe ɓen o ari kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo miɗo ari ya toranaran allah yo allah ndikkinam mi way nde ɗo nawnare nelaɗo maaki ko honɗum o maaki kanko sonnajo on faɗɗere aray an hara mi anda mi yana hakkunde woɗɗo ɓen conci an ɗin iwa mi wirto hakkundeji maɓɓe toranaran allah yo allahu on ɓokkal cellal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe uggini ɓe ɓanti nelaɗo ɓe maaki hiɗa wakkili mi acca ɗon toranagon allah fii yo a nikku allahu on wattitani nawdare maɗa nde natada cenda bimana nelaɗo suɓindinimo siɗa faala mi toranoma allah ndikka hara hande kadi a faɗɗetade siɗa faala oɗo albalaw oɗo jarrabuye ko allah jarrigol ma mi acca ɗon hara mi toranakima allah kono si tawi woni mi toranakima allah amma yiɗi e ndeɗo nawnare joddi ma ɗin ko wonata ko aljanna sonnaji o suɓindina hakkunde cellal makko ngal e oɗo aljanna allahu jalla wa ala o
uggini ko juuti o miijiti ko ɓooyi o ɓanti woni nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo ɓe suɓiki aljanna allah on hay sa toranakilan allah o miɗi ko bimana o addini ngal ɗo cellal makko e dow yani o addini oɗo aljanna e dow ngal ɗo cellal makko musidɓe juɓɓe tedduɓe tammo on e maɓɓe ko sahabajo majiteɗo abi dahda rahimahullahu taala ñande warno ka nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam himo jangi aya qur'an o wawani faltade ko holno fiire tawɗo aya qur'an himo jangi aya qur'an o famani mana oɗo aya o ari ka nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam himo landiti o nelaaɗo allah wonno wi ka defsere makko teddunde man dha alladi yuqridu llaha qardan hasana ko hombo woni ñawlayɗo allah jotti moƴƴiri mi famani ko honno goɗɗo ñawlirta allah miɗo andi goɗɗo simo mari jawdi o ñawlay miskinaɓe ɓen simo mari jawdi o ñawlay wasiduɓe ɓen kono ko honno goɗɗo ñawlirta allahu jalla wa ala malikul muluk allah lanɗo laamiɗo dendagal ko lamete ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yewtude o sahabajo mana oɗo aya famingolmo ko honɗum woni ko firti man dha alladi yuqridu llaha qardan hasana gorko go wari o wulliti ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo kaarijo kawkaljo an tamaroyno hakkude amen ko kanko ƴe tamaroy ɗin kono si hendu ndu waɗi tamaroje ɗen ɗe wifay ɗe hibbira sengo ka hokko an komi miskinaɓe mi ala ko ñaame fay koye an koye doga ala hocca ɗeɗo tamaroje koye ñaama kono kawkaljo an o wi o yarlanakinan si tawi woni ɓiɓɓe an ɓe ñaami tamaroje ko futti kon ton koka teeren allah woni koɗe futti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki amara gonga tamaroykin ko tamaroyi makko si tawi woni o okkalima wota ñaamu si yani ton ɓogi toka hakko makko sahabajo ngo hooti ɓayti o hooti jooma tamaroykin andi o ari o hullitike ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo satte makko o wiki tamaroy ko min jeeɗi o no duwano adde o jeygala miyo mi acci o ñaama tamaroje ɗe kanko ɓe nguri ɗe kono o yaha ha ka nelaaɗo o hullito e dow an kanko kadi o watti lawol ngol o fottiti ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yahi o tawi nelaaɗo hino tooɗi abu dahda oɗo sahabajo no tooɗi binde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo kaarijo ari ka maɗo o wullitike e hoore yam fikindo tamaroyi nelaaɗo maaki ko non woniri o wi nelaaɗo mi wettanaki mo nelaaɗo maaki naam o wi nelaaɗo mi yaafanaki mo ko ñaami kon tamaroje ɗen nelaaɗo maaki amma ɗon hiɗen hattodine yowtugol nelaaɗo maaki a okkay nan ki tamarohi maɗa mi okkaki kawkaljo maɗa on ɓaynan kin ɗum fumarɗa goɗko o miijidi ko juuti o wi nelaaɗo mi okkatama nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki a okkay nan ki tamarohi okkiraki fi allah mi okkaki kawkaljo maɗa on allahu on naaɗoye ka aljanna o miijidi o wi nelaaɗo mi okkade tamarohi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hiɗa wakkili okkanan kiiɗo tamarohi mi okkaki jaatigi maɗa allahu on wattitan tamaroje ɗuɗuɗe ka aljanna goɗɗo mo miijiti o wi nelaaɗo mi okkali tamarohi abu dahda arnoɗo landagol fiyoɗo aya himo tooɗi ɓaytu woni gorko on hucciti yehi nelaaɗo maaki yo nelaaɗo neli e gorko wonnoɗo ñamande moon tamaroje ɗen wonde wata o memuɗo dey ko haqqe mo landitete fi muɗum yawmal qiyama si yani ka hokko makko yo ƴetto ɓuɓito ka hokko en abu dahda o wayino wa feetuɗo o wadi o ɓattiniraɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni allah faminirta sahaba bil qur'an ko ɗum waɗi sahaba kala neɗɗo wuruɗo ka diina faamu makko o luutoniri e faamu sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka diina allahu jalla wa ala wi neɗɗo o ala laawol ngol o rewata si wona o naatay ka yiite yawma qiyama wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi' ghayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ko ma fama diina kan e ɓe e faamu ɓeɗo yimɓe ɓe alqur'ana jippi e muɗum abu dahda o ɓatti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo kaɗo haala wona haala anni mi tawaka nder ton kono mi naniɗa inno oɗo yo okke tamaroy gooti okkamo tamaroyto ka aljanna mi naniɗa inne yo okke tamaroy gooti wattitiranamo ɗum allahu wattitiranamo ɗum dimɗe tamaroje ka aljanna nelaɗo maki ko ɗum e wadde kono jaɓali abu dahda o ɓatti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo
si tawi woni mi ƴetti jardin an kaariɗo mi okkima a okki oɗo gorko yo ƴettu ɗum ɗon o wattita kiiɗa tamarohi mi heɓay ko fotuɗama ko tamaroji ka aljanna nelaɗo maki naam Abu Dahda hari himo marno jardin fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari tamarohi no lelluno Madina hari tamaro no sattuno kono waɗi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe fof maɓɓe hiɓe filli wonde menen min yahayno gollal ngol yimɓe fiyo men heɓu ko min ñama hara ko jungo tew tamaro min yaha min golla ñallal ngal fof fiisi yo jooma tamaroje ɗen ƴetto jungo tew tamaro hokka men min artaka ɓe ngori amin ko min ñama idan tamaro na ko wenno heɓude fewde on tuma Abu Dahda mo jeyano e patron ɓe Madina o wi nelaɗo jardin an on mi okkima mo okku oɗo gorko o dogi kanko tigi o yehi ka gorko o wi nelaɗo fodima ya wakkuɓe tamarohi ɓe okke tamaroje ka aljanna a wi a wakkilaki min miɗo faala yen fuɗɗo marché on ɗo jardin am mo annduɗo on fof moɗon Madina siko makko ala hiɗa wakkilimi okke on jardin okkalan tamarohinki mi okkati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gorko inni modi wata aru yennu balla ma ɗum jalalan o wi wallahi wona jallugol makko fi Allah mi woni waɗirde gorko inni yettu tamaroji mi ƴetta jardin maɗa on Abu Dahda o dogi ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o huni nelaɗo jardin makko timmuɗo tawi ko waɗi ɗum ɗon ko li wajhillahi jalla wa ala idan si tawi woni feƴƴi oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Abu Dahda okkunoɗo oɗo jardin makko o huli Allahu jalla wa ala e ngal ɗo dokkal o dogi o yahi ka jardin tawi ɓen ɓuuri makko ne ko toon ɓe hoɗi ko toon ɓe wuuri ko ɗen tamaroje ɓe ñamayno o yaltiniɓe ka nder jardin o inni hayya khruju faqabbinaha lillahi jalla wa ala o wi yalte ka nder jardin en yeeyi oɗo jardin Allahu jalla wa ala Abubakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda yande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o fakkituno ndeɗo har wiyetede khaswatu Tabuk Abubakr radiyallahu anhu ɓaytinelaɗo noddi yo julɓe ɓe waɗu fi sabilillah yoɓe okku joɗo maɓɓe ne fi sabilillah Abubakr radiyallahu anhu o netti o addali sadaqa makko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu o ndaari feccere jawdi makko ndin o wakki e bonfo o dogi wari kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam himo kamba himo manto kanko Umar himo wiya wallahi mi waɗanay Allah hande dokkal ngal goɗɗo waɗanaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifa muɗum o addi feccere jawdi makko ndin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaɓi ɓe welti ɓe du'i yeeso maɓɓe on hentingo jalɓi Abubakr Siddiq aroyi hino wakki bonfoji ɗiɗi o ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hippi jawdi ndin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki Abubakr hino woodi ko accanɗa ɓen wuro maɗa ndin harana ndiɗo jawdi o wi o nelaɗo maaki gonno warnata o wi mi accani ɓen wuro ndin Allahu on e nelaɗo makko o sallllahu alayhi wa sallam koni ɓe yangorani kaɗo dina ha Allahu jalla wa ala wiɓe radiyallahu anhum wa radu anhu يتولي الله جل وعلا يولى هوتك مألكات النادي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واغفر لنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسجد بتجب نلاد صلى الله عليه وسلم نقول حديث ما بسلوه نلاد ماكي ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه نلادهم بماكي ما نقص مال من صدقة وما صبر عبد على ظلم عليها إلا زاده الله عزا وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر نلادهم صلى الله عليه وسلم بماكي ميوت يوم بيجي تتي ميوندري الله يدور يوم بيجي تتي nelaɗo maki aranu ɗum hay e goto ittaka jawdi makko ndin o sakkodi fi sabilillah si wona Allahu jalla wa ala lontinanay mo jawdi makko ndin ɓe maki
wonde sadaka ɗuytaali jawdi ha hande nelaaɗo maaki ɓe wondana en Allah wonde sadaka ko goɗɗo ittata ɗum ɗon ɗuytaali jawdi goɗɗo ha hande nelaaɗo ɓe maaki hay e gooto tooñaaka tooñe ka aduna on tigi muññi eɗen tooñe ɗe o tooña si wona allahu jalla wa ala ɓeydiraymo yoɓitiraymo ɗum ɗon ɓantanka makko kanko allahu jalla wa ala nelaaɗo ɓe maaki ala hay e gooto udditayɗo damal toragol yimɓe ɓen o waɗa hoore makko torotoɗo taw ko ɗum ɗo woni ko o wuuri si wona allahu jalla wa ala udditanaymo ko innete ko mbasal haray ko ɗum ɗo woni yewtere men nden yewtugol fii ko wonɗon kon nande fii muɗum musidɓe tedduɓe moko ɓaaɓe nde ɗo nokkure meɗen karmakoɓe meɗen e almamiɓe meɗen e yeesoɓe meɗen ka juulirde ɗo ɓe ndaari alhaali no wonirɗe ɗo ni ɓe tawi hiɗen hattun jini e sansugol nde ɗo wonunde meɗen fiyo en waawu heɓugol wonunde ɓurde ni fawtingol fiyo en waawu heɓugol wonunde ɓurde ni e yaajugol ɗum woni mahitagol nde ɗo juulirde ndaaren si tawi woni en townirede dow yaajintinuɗen nde kadi ley waɗe yiɓittende nden si tawi woni ko juma jama on juulay ka yaasi si tawi woni ko muhadara waɗɗen ɗo jama on juulay waktuuji ɗin ka yaasi wono yiruɗen noon hanki nde ɗo yewtere meɗen feƴƴunde haɗi saffaji no waɗa ka yaasi ɗum ɗon ko muhadara conférence wona ɗo waɗede yani yewtere hollitande ka nokkure men ɗo tawata feƴƴani ɗo ko holɓe wi ɗon ñande tawi en hollitiɗo jonde nde tawata en yaajini nden ɗon nodditande la shakka enen fof meɗen en ɓittoto kadi si tawi woni en daari fewɗoɗo enen ɗo ɓe wawi wiide hiɗe wawi débrouillugol no gasa woɓɓe juula ɗo no gasa woɓɓe juula nokku goo kono musidɓe men ɓen artoyayɓe ɓe mbawno meɗen immorde e geɗaɓe meɗen immorde arayɓe koɗo en e ko nanditata ɗum ɓen ɗon hino ɗuɗude tan hino ɗuɗude neɓata haala nokkure nden nde faaɗani en ko ɗum waɗi si tawi woni moko baɓe nokkure nden holli yo en wallindir ka fi allahu jalla wa ala ka kurtanagol kaɗo diine allah wallondiren fiyo en heɓu nokkure ka wawete wonde ka yaaji nde ɗum ɗo yewtano hanki jama on nooti nduɗo noddango ɓe notori no abi dahda notorno naane ɓe notori no aya yeeyirnoɗo galleji muɗum e wonkeji muɗum e cellal muɗum tawi ko suɓi ko aljanna allahu jalla wa ala ɓe notori wona noon e gongol gotol yani moddodiral moɗanagal waɗi heɓuɗen ko fawi e million ji capanɗe jeeɗiɗi e nduɗo noddango no anda noon golle si innama bonnitugol ɗo mahito nde ɗo nokkure haray no hatojine jawɗi ɗuɗuni kono ndin ɗon jawdi koye meɗen kadi woni koni jortora koye meɗen kadi woni koni tanɗinora haray wonawi e raɓɓini no musidɓe juɓe tedduɓe wona allahu jalla wa ala wiiri en noon ewɗo aya alladina yunfiquna fi sarra'i waddarra ɓeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoorema no nafqa jawle muɗum woni e saayi ɓittede woni e saayi yaajede hiɗa yaajira waɗa biru maɗa on wala tayammamul habitha tunfiquna walastum bi akhidin yani no jangirɗen no aya on wona ya ndaaru ko ɓuri jasude kon waɗana ɗum ɗon allahu jalla wa ala an ƴettana hoorema ko ɓuri kon keldude haɗa warraɗi noon waɗira saabi allah kurkanoɗa kaaɗo diine allah no sahabaɓe ɓen kurkoranno noon kaaɗo diine allah ha allahu jalla wa ala wi wassabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladina ittabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an allahu ɓokkiɓe welaye makko on e yurmede makko nden ka aduna ɗo ko adi ɓe hewtoyde ka lahara amma ñande ɓe hewtoy ka lahara allahu jalla wa ala no foti ɓe kadi galleji molanaɗi kamɓe fof e kala on iwitirɗo ɓaawo maɓɓe o jokkiri kaaɗo diina no ɓe jokkirno no kaaɗo diina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واغفر لنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا للإسلام قائمين واجعلنا للإسلام قائدين واجعلنا للإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين
اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم ابن لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لأجدادنا واغفر لآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم برحمتك يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. Siraj velandi veyesoga besema yesoga usa siraj usas bailo kanga de makabe ala de boide atajina yesoga de الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس
منهم من أحد من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله تجد باوني يتبع الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أري وادي من جنود موضوع ميل بنك جولي دكو أو ميل بنك كونسيل مسكيلو وني الحاج عبد الله جلو أري إلى جولي دكادي مكبا ميل تدو موضوع ميل بنك ميل كسبي الله جل وعلا إلى جولي دكادي يكرمكم ميل تدو hunji ɓe nde ɗo deftere allahu jalla wa ala woɓɓe kurkanade kaɗo diina haray ɓe fof maɓɓe ɗe wiya ko sadi maɓɓe ko tooni en sanniɗen tonniɓe inchallahu taala mawɓe noon waɗa e doni makuji ɗinen mum haray alhaji gallo ko enen woni ko juuliɗi ɗo e seeni hannde en juuɗuduka nokkure men ɗo so allahu jalla wa ala yoɓɓe ko ɗum moƴƴude e jolli ɓe battani oɗo seene ɓeɗo ko ɓe yanganiɓe kaɗo diine allah mahi juulirdaji boyi woɗi kadi dindi juulirdaji boyi ka tawata kamo koɓe boyi hino seenoɓe juulide muɗum hara kadi koɓe habdeteɓe koɓe yakitorteɓe muɗum kono si tawi woni ɓe acci toon ɓe seeniɓe ka meɗen ɗo ɗum no tindinani si wona diggol kaɗo diine allahu jalla wa ala e yiɗigol jiyaɓe allah ɗum aɗa noon ɗen fellitide yiɗi ɓe ɓuri koɓe yiɗi en ko inchallahu taala walla waɗugol ko diggol naatingol aljanna wa kadalika ɓeɗo karmakoɓe meɗen seediɓe ɗo e wonɓe janngude madinatul munawwara e wonɓe duɗade makkatul mukarrama ɗum woni oustade siradio emin woni jangguidugol madina wonɓe wadde magistére ka jami islamia madinatul munawwara e oustade mouhammad baylo gueɗal jo alaji boubacar diare karmakoɓe meɗen ɓe geli ɗen haray ɓeɗo fof ɓe seenoraɓe sowona jikki e teddungal walla yimɓe ko moƴƴude e joɗɗi hara en nani ko hollondirten kon kadi fiinde ɗo nokkure ko nanga kon ɗo haray en yewti bew ko allahu on kaaƴini ammintingol en ka hokba haray ɗe yiɗi mawɓe men ɗen ɓe wattanen konnguɗi e muɗum kamɓe ɓuri wawde maakugol kamɓe kadi ɓuri fewugol maako haray wonno maako on o nanno kadi moƴƴa inchallah waɗi golle ɗen ɗe fuɗɗama haray ko yeeso ɗe yarata bi idnillahi jalla wa ala haray no wattude micro o soto